Parasti odblokirували Новий Сад, hožim вимоги сповняти лjem часточно. Najčastejša вимога гарантована цена слунечнику 73 динари сповнята і буде примjenjena od 15. oktobra, a za teraz slunečnik košta 60 dinari. Od vlady вимагали і найше утарнє забрана вивозу олею, żeby się zwiększała odkupna cena slunečniku i вимагали na dopełnienie rozliki u stracenym zarobku pre tunši slunečnik. Vlada ih posluchala i došle vodzela vyvoz oleju, ale ljem toto. Parasti вимагали і zväkšovanie premiji za litru mlijeka na 15 dinari, i to za šitski kvartali u roku. Potim šljebodni vyvoz šitskih žitarkov i industrijnih rošlinov i šitskih poljoprivrednih produktoh, ali sto dopuščene ljem zväkšovanje premiji i to ljem za jeden kvartal. Kolo utargovanja akcizov za naftu bilo tiž do znacahovanja, a došle bodzene ljem 20 dinari subvenciji za perši 60 litri po hektare i to ljem za perši 20 hektari. Znači, tu parasti nič ne postigli. A tak povez bar malo, no, nič. I za 20 hektari, znači, jak da povem, mi, ktorí to robíme ozbiljno, znači robíme veľo vece, ja mám svoje žemi veci, na ktorú nedobijam registrované, mám u gazdinstvu 30 zidacov hektari, a robím ešte veľo veci, znači, ali ja mám pravo na 20 hektari dostať tog popust za naftu. Takže думам, že bar malo postignuté to. Parasti ne вимагали, ali vlada predložila i запровадила мораторіум на парастські кредити на 12 місяців, co не барз помага, бо хто odloži vracanie kreditu, musi placić veće kamati, takže to pomoc za srišku.